Hi everyone, my name is Victor Macaulay, head teacher Lois Academy. In this school, we offer quality education and nurture learners' talents. In fact, this is home away from home. Tell a friend to tell a friend. Welcome all. Nabukuba kiresimi asinamba enoti Isano na Ibere Ibere mara kabiri Isano na Isato Ibere Isano na Ibere 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 ayemo Gusii enoti Isano na Ibere Ibere Isato Isato Ibere Isato Ibere ayeme enoti Lois Academy Kisii. Knowledge is power. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tukuiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi Chinsa merungibere nenge bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiota geto tumanye asubwango mono abonda isi vekenambeye asesemiao enoti Isano na Ibere inya Isato Isano nemo Ibere Isato Isano na Isato Isano na Ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora boti ubwo asembeo emesa ya Amayia ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simi yao ime. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Omugasomya mwancho muri begeta seni kya Ndizi TV na bwo obwansu bwo musingo gena ritwera ondigenderete ko bari toyer keima nani no genderete kwego kya aso kubwate miroberion sigeta seni kiga kya Ndizi TV ni godire ritwera Jumapili tariki 15 na bere cyo motienyi oy 12 omwaka no iwechi bibere na mirongo ebere ne tato na manga genderete go korekana imeyense ya Kenya ase ritwera rero turoche una omokonyi bumura iwense rigadhigashawa amana baraibande kurwa serikali ya Kenya kwanza nigo baikiranire asomusangirikano bw'amasabo ase kanisa ya AIC zombe me yebunge ya Kitui East me county ya Kitui asenjire mo yogo sanga nabamenyi bense me yo ase amasabo yo kwiranire Nyasaye ngambia mono nase ensemo yo mo prime cabinet secretary Msaliam David nigo boigo abaga wikirana ase kanisa ya Friends Church Quakers amalemba imeye county ya Kakamega ase umusangirikano bwo waka ngambia mono ekirabara ya babonsi bagenderete go kwanera emerobero au ya serikali ya Kenya kwanza begete yoko eneki abuna ense ya Kenya yabereke gosika mutyo na boigo aba Kenya ababere bago konye kagima anene chinga kya Kenya bagenderete kwemurungani kubwatkana nogo konga kubima nabara ikuru ase obo mo bwa azimio lo moja one Kenya ritkuria lero nigo bare ime ye county ya Bungoma mwancho muri yari cyaragire Chinsa Isano na Ibere cyabono baso ekerongo kwarigania SMS Amayia erungo manyebuna nara yana kwariganire asenchera ere yobwenge nyora muna sensemo ya Facebook na bakondra otonyara wetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube otonyara wetra Ndizi TV News na bakoja somons wetra se website yeto www.ndizitv.net ero togendera kumanyabuna watka korwa chinsinyo ao ime yense ya Kenya ere triane Everlyne Osero tokubwatra nere Joshua asoko eneke buna chibicha neryo gichawe ikira senchera ya benengo kwariganyo be kugusanga na icho gikomeryo.
Habari kanto chake Amayia Chinsa Isano na Ibere asobwenga senchira ya bene kurwase kaunti ya Kisii wase egatia barai kurwase kaunti ya Kisii na boige kaunti ya Nyamira gatiabo omoseneto mochore Esio Kenyuri oyo kabero mugavana bwe kaunti ya Kisii James Elvis Omaribonkwaaye babere bakumotogia umuraibense Dr. William Samoei Ruto kubwatikana nemeremo emiyayo agendrete gukora imense ya Kenya asanene babere bakomotoye boigo asokubari bagako asoburai ase oburai bwaye nigo bamuganiriye abega ko sirana na barabo asogwikirania amagendro asabananchi anene ase orogonko rwa Gusii nigo bayakwane taburi tukuregoro chingaki umurai bensa bono mokonyo ebabetu bagwikirana ase omusangirekano bw'omochango ase ensemo ya Cardinal Tunga ime ya Mosoche county ya Kisii ase boigo omokonyi bw'omugavana kurwase county ya Nyamira Dr. James Ondicho Gesami abetega kumotoye Ruto asemero bere mekirano yokorwania engana yobokrumi na utabna obokrumi nigo bwaberokanire comment kana sekerengo kegoro anene ase orogongo rwa Gusii na kugania engane yo ebege kurigererwa ase oboimekeima kinga kyecho nigo abamenyikoro ase county ya Kisii na boigo abarai bonse babere bakuboriwa kubwatrana ne serikali nene asoko ene kiabuna amagendera bere gakorokana na boigo ense ya Kenya yabeireke waka egetambukiro. Najua tuliingia uongozini nyakati zikiwa ngumu mno, lakini kwa juhudi za serikali hii tumeweza kuona mambo ambayo unafanya kuhakikisha maisha ya mwananchi wa kawaida yamerekebika na yamekuwa sawa, na kukushukuru kwa kuwapa akina mama nafasi na vyombo vya kuongoza katika uongozi. Your Excellency, I sincerely want to thank you for the job that you have given all of us, including myself from this area. Sisi kama community ya Gusii, tuko na leaders wetu hapa na vitu wameuliza. Tunakuomba utusaidie kama Gusii, tukiendelea mbele. The cost of living is going high. Truly it's going high. But I'm also admiring you for the way you want to tackle corruption in this country. In actual facts, if we clear corruption, there will be no cost of living in this country. And I want to congratulate you, Mr. President, for emphasizing on corruption. Let us have it as a national conversation and a county conversation. And we finish that issue there and then. Let's give him a humble time. Let's work with this government. The only government will give us freedom. Abaremi nigo bagenderete kubori wago tumeka libagari emburai yegenderete kweneke wasinsemo oimense ya Kenya asenchire yemo yogo kinyari gesana boigo oburemi bwabo gokwana ase omusangerekano bwo kwereneria mbuya ase eskuru yoboroso ya Amwamba iyo toka sebunge Igembe South meye county ya Meru mwaziri bw'oburemi netugomi Nimithika Linturi nigo aganiria abaremi koba abatoererune serikali asekeria nebwate emeroberie mia yoko eneke una yaberege gusira abaremi asogokina rigasa na boigo gokinya oburemi korengana na Mithika niga orokirio kwegena kwaya buna asomwa kogocha nigo rigesarira ndego kina kegima imense ya Kenya endateberekera chikokonya ase ogoke yari gori ryobosi na boigo rigori ndagera na boigo konya gukora omuchando bwencha imense ya Kenya nigaganirie abaremi kwebokia na kobeko mokia asoboremi bwabo irigokora imechande yo imense ya Kenya. We have gotten very good rains. Ukiingia unapata chakula imemea. There are many greens there. Mahindi tulivuna mingi sana. Tuko na milioni kama 60 the last season na now ya mahindi. Mahindi yetu iko na mashambani. And we must also tell the Lord asante. We cannot always complain because there is El Nino. Apana. El Nino, let us see that silver lining in that cloud of El Nino. Na nimesikia watu wameongea hapa, wamekwambia kuna vurugu Meru. Kweli, unajua wewe ni kiongozi wa Kenya. Hii mambo ya vurugu ya Meru iko mbali sana na wewe. Hawa MCAs wameteseka na mahali wako hawajui pali wanaendelea kwa saa hii. Na lazima MCAs mjue sisi wajumbe wote 11 tuko na nyinyi.
No marugi bwomo Prime Cabinet Secretary Tesim Davad nigo abolirie abasibati gotumekari bagarigiero kwenyorera chibesa korwa se serikali ase okwegendereria se amangana iyo bonchorera gokwana ase omusangirekano osomoyega bwa abasibati bari babere bakwebwatana amangana iyo bonchorera nabo igo moyega bwo kwena nebyewa ochiasi bari babere bagokoria buya ase nsemo iyo bonchorera tesiniga terebna omubaro bwa abasibati abo besokirie erio konyora oboko wechibesa kurwa somuroberio o Uwezo Fund, Women Enterprise na National Affirmative Fund nigo ore omokekegima asarure okubore ochiasa basibati weso kiero kwenyorera chibesa echo chiraba konye gosira nabayigo wekinya asensemo iyo bonchuriria chinga kiecho nigo basibati babere bagosegetwa kwene kyabuna ngonyora bale oborinkoria bwembere yabo chingaki ase chingaki unenchira yamoyo wetanga kurwa se amoroire ye chingencho ao nabayigo ko maiso kubwatikana nome cyane yokoretwa no gonchoreria kwerire eyokero kende era abairere barabwo kwera namagega asensemo yobonchoreria. My appeal to you this evening is to exploit the opportunities that abound within the government framework to expand your businesses. And if I may mention but a few, the Women Enterprise Fund. It offers accessible and affordable financial and innovative business support services specifically tailored for women entrepreneurs. And it is wonderful to see so many young people participating, are members of Women in Business, and are being awarded for their achievements, their hard work, their focus, and everything that they have put their minds to do. Share your experiences, insights, and expertise. Success is not a solitary journey, but a collective effort. Should you go for screening as a woman, as a man, and should you go for screening every now and then? Climate change issues is top of the notch globally, and climate and health are intertwined. Ensure that if we do not plant trees, then the respiratory diseases will catch up with us. Asthma, vector diseases like malaria will catch up with us. So planting of trees should be part of our agenda. Umugavana we county ya Trans Nzoia George Natembea nigaterebuna ense ya Kenya nigegendrete gwakwa no muchando wenchara ase chinsemo au gokwana imeye county igosasa orogongorwa Western Natembea nigo amochirie abaraya na bachumbe kurwase orogongorwa na utana nigo bagendrete kotiga bakenya bagendrete gochandika aso gutarigereria amagani yabo eyo yaire abakenya wetera emechando emengeni gaganirie abarayigo chamo na gotwara erio erimo chingaki chemerobero ya magendro erio kwene kyabuna abamenyi anene kurwase orogongorwa Western babere bagokonyeka. We are very many, tuko na kura mingi, lakini tunaenda mikutano ya siasa ukiuliza watu kama hata wako na kitambulisho hawana. Sasa tukitaka kuamua kwenye lindi la umaskini, maana for me kwa sasa ile jambo ambalo litatizo kubwa sana kwa wakazi wa magharibi ni mambo ya umaskini. Tuko kwenye lindi la umaskini. Nilisema kwengine kwamba we cannot be united by poverty. Poverty haiwezi kuleta watu pamoja. Tunakuwa united wakati tuko na pesa kwa mfuko, si ndio? Tuanze kutafuta pesa sasa. Tutafuta pesa tukiwa na uongozi ambao ni mzuri. Niko na challenge kwa viongozi wetu wajumbe ambao wako hapa. Tuko na finance bill ambaye imetekelezwa 1/4 peke yake na mnapika nduru. Just 1/4. Tunapika nduru. Wajumbe wetu, do you need to say no? All you need ni kuelewa matatizo ya mwananchi hapa iko namna gani. Mimi nakaa mashinani kila siku, mimi siendagi Nairobi, nakaa huko. Ile tabu ambayo iko mashinani yake ya Mungu, kama ni viongozi, hatuwezi kuwa na time ya kulumbana. Tutakuwa tuna time ya kudiscuss vile tutakuamua watu wetu kutoka kwenye lindi la umaskini. Tulipata political freedom, lakini economic freedom is still elusive.
Mwancho murigari bana inega tiari na kwariganirete asemesema ya Chinsa Isano na Ibere senchira ere yobwenge korende na mange ngenderete go kwariganira yora chikonyora na inda senchira yobwenge kero chirarage Chinsa ikomi anene ase toroche buna chi amate wetani chimi Isano nemo korwa sense moya emesa eyo gotoka muonketi area imebunge abumachoge burabwe county ya Kisii bagenderete konyora obokonyi bugo kunyerwa ebisima bya mache neke mbeke mokuru wa sense America gikimanyikante na Rotary Club International korenda yondo chikwenyora se ekero charage Chinsa ikomi hirte una nara ababwatani korwa se kembekyo ababwate korengana no kubwatuko bokonyo bwa mache gochia se abananchi yanene meye county ya Kisii gendera gotonyora sense moya Facebook wetera Ndizi TV News Digital sense moya YouTube wetonyora wetera Ndizi TV News baigo na boko ya somosi wetera se website yetu www.ndizitv.net irotogendreo kumanyabu na watka kurwa chinsinyo au iretriane Everlyne Osero ekaroto watranere Joshua utaso kwene kiachipicha niro gicha wikera sencha ya bene tuwaru buligere borobya na boigo omubaso oromya tumirane Chinsa 10. Ndizi TV, ubwansu bw'omu Gusii.